Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ngingo MC Pholobasi uAndile waKaNgcobo umfana wase NDW no Divorce Women nawe Dalioza ikwela kithi la ngiphuma khona ngaphansi kwesizwe senkosi uVT Ngcobo impela kwadulela lapha engiphuma khona cha ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngale kokuphazama nokuthatha isikhathi senu anginithulele isihambeli sethu sosuku namhlanje esesingambala njengabantu esithi kukubo la njengomunye ke wabantu esimbala njengengqalabutho zala kwaSiya Viva TV1 udokotela uMhlongo njengoba nomkhulu sikubingelele sikwamukele kuSiya Viva TV1 siyathokoza siyacamagu sithe makhosini sithi bayede siyabingelela amapholobo wena nezinyanyo ohamba nazo namadlozi ahamba nazo sizobona ukubingelela sihleli nje esihlalweni sesikhondla namhlanje uSiya Viva TV sipholile mapholobo siqale ngeindaba ezimnandi kulenyanga ezosombuluka yiphi lenyanga iluphi lolusuku ngasikhathi sini babizwa bonke abantu kwaMhlongo i-date mapholoba umhla ka20 and 21 mapholoba sibiza abantu sibabizela kwispecial sokuphakamisa iwashi lela balaziyo ukuthi liwe 30,000 iprice yakhona kodwa lizobe liwe 15,000 kuzoba izinto zenzeka lo waziwayo ukuthi u7,500 ozoba u5,000 isikhathi siyaqala ekseni mapholoba ngo8 o'clock kuze kushaya intambama umuntu ufike ngadlanga lakwaMhlongo ngalolu langa uthe lokho ufuna amadoda kuphela noma nabesifazane bayafuneka nabesifazane mapholoba ngoba isikhathi sesiphila kusona mapholoba sesithi 50-50 ayithi nendoda ikondla nawa kodwa ube khona ozokubeka etafuleni mapholoba umhlophe noma umnyama umude noma umfishane umuhle noma bathu njeya Darko Blue lolusuku lakhelwe wena 2021 kulenyanga ezosombuluka kaMay kwaMhlongo eMgababa kunjala ngithi iqiniso mapholoba abantu abeze ngobuningi babo ababhalisa kusenesikhathi babhalisa phi babhalisa kanjani okay babhalisa amapholoba enambeni letho 83406 8658 083 406 8658 yes mapholoba umuntu ufika engakaza ukuthi mbibi ukudla kodwa makuthi uthi wena hayi mina ngicela ukuthi ngolesihlanu ngibe sengifika ebusuku hayi ungayidlela nje ngoba kuyosavela ungadlanga ukhona kaMhlongo mapholoba asiphinde silungise mapholoba uApril yiphasika mapholoba yiphasika this month pholoba kusho umuntu singamkhulula hamba ephasikeni mapholoba mase buye ephasikeni ngesonto ubuyela kuthina mapholoba umsombuluko ubuyela kuthina mapholoba dokotela wenza kahle ungicorrect lapha ngoba kunenye into engiyizwile futhi engiyixoxelwa yibona abantu ababhukayo kule number kade uyisho bathi mapholoba sesibhalisile lapha kwaMhlongo kodwa into esizwa ithinta uthi lento inesakhiwo kakhulu esithinta ukuhambela izinkonzo noma iphasika iqiniso mapholoba ukuthi kungani fanele beze sebedlule kuleso sigaba isiphi leso sigaba mapholoba isigaba esikhuluma ngasi lesi sigaba sokuthi umuntu nomuntu akahambe aye enkonzweni noma ngabe inkonzo ongayithandi noma inkonzo ongayiphiwe kodwa ekutheni uhambe uyojikjela esivivane le10 lo 2 rand ilizokwenza ukuthi into esizoyenza yakho ikwazi ukuphakama ngalendlela ekufanele yenzeke noma ngabe inkonzo yama wakhe ayikhonza ukhulu wakhe ayikhonza umalume wakho eyayikhonza abantu wakhe nongasekho akunankinga mawukuthi awunalo ibandla ongahambi yakulona ngabe sibagqugquzela abantu ukuthi abaqale esontweni ngenxa bazosenzela umsebenzi ubelula amapholoba mama bebuya thina sebenikelile lapha ngoba nalento ifuna ukunikelela kodwa hamba uye esontweni osonta kulona noma uhambe esontweni labantu bakini masubuyuza kuthina amapholoba lo yonke iyokwenza thina amapholoba into esizoyihlanganisa ikwazi ukuba right amapholoba kuphakama okuzwe amapholoba bethi abantu izigubha zibasebenzeli akusikonza ayibasebenzeli izigubhu bahlulwa indlela yokuyihlanganisa nendlela yokuzakha amapholoba ukuthi akwazi ukuthi ngeke unikele ndawo kodwa ulindethi isigubhu senza izinto ezinkulu kuze sizokwazi hambe yokwenza lonto izokwazi ukusiza thina mase ufika ngakusasa wena abanjani laba othi dokotela sebemane baqoma ukuthi bona impela balizwile udaba lika 15,000 ngomhla ka20 nangomhla ka21 kuApril ku2025 kodwa bacela ukuthi ubanikeze ukhokhoba road o separate bakulungela ukukhokha u30,000 mhlawumbe ke sihlaziye naleyo ukuthi abanjani laba bathi noma labo banikeza ikhosomba abanjani labo okay ake ngikusho lo kumapholoba ukuthi umuntu nomuntu kuya ngamandla nawo like mawe principal uyikhansela uyintoni mapholoba akulula
kakhulu ukuthi wena ufuna ukuzohlangana nabantu ngoba hleze ungahlangana nalabantu obalaphayo noma ungahlangana nalabantu okuyibo bajovayo uhlangane nalabantu ekufana ngabe bayakuvotela so njengoba uyikhansela uzala wena uzofuna ukuvotela mohlangana nabantu bakubazothi masuwina vele ukuthi wena boyile kamhlongo lesihlangane khona ingakho ke senza lento ukuthi mapholo bakuba ukuthi ofuna special treatment ngamanye amazwi ofuna indlela yokuthi asizakale yedwa uyikhokhe igcwele le mali yo30,000 mapholo actually private mapholo konje sithe umhla ka25 sathi umhla ka30 sathi umhla ka31 sathi yi15 izona insuku esihlale kuphuma ngalo iwashi lona izona insuku esihlale kuphuma ngalo ifone izona insuku esihlale kuphuma ngalo iring kodwa kule game uthi abantu ababamba u20 no21 kungani ingenxa yephasika mapholo ingenxa yephasika ngithi uyakhumbula mapholo ukuthi sathi thina leli wash lezi phakamiso zikhishwa makuphela inyanga ngosuku lokhola eningizimu Afrika kahle kahle sisuke samsana nebhizi mapholo angithi la ngephasika azobe gijima amabhasi abantu begijima ama-taxi noma banegijima ephasikeni so lolo thuba lizosiza ke thina ukusebenzisa lobu bhizi bokuma matasa pholo nathi senza ubhizi bethu sikhuphula into zabantu ngaloso sikhathi mapholo dokotela ukuma period uvumelekile kulesi special akavumelekile mapholo kodwa ngafona nje abone sixoxa kanjani naye kunomuntu othi mina ngathwala sengikwenze konke ngoba ngibulala imbuzi ngibulala inkomo sengifelwa nayizingane yini ongaqala ungenze yona manje unginikeze lento ngoba sengisaba ukuthatha into entsha kanti izofana nale sasho pholo basathi khona lento ekuthiwa i-hashtag kuyadelete emzimbeni siyadelete mapholo banefona ayikwazi ukusebenza mekuthi seyigcwele kakhulu ngalo lo langa-ke so besibenzela lonto abantu ukuthi wonke umuntu wakathatha into kodokotela abahlukene ma efika kamhlongo khona indlela esomfaka thina kuyona mapholo indlela esomfaka kuyona sithi biza ngokuthi operation delete amapholoba okusemzimbeni lezi inhlanga lezi igroup ngayo yonke into ayenziwa kwena kobe kudelete aqale kuyima umuntu usimfaka inkephilayo mapholoba ngiyabhuka mina naloyo ufuna ukubhuka kanti khona omunye ozobona le video emva kuba sesiyiqedile ukuyikhuluma kodwa ufuna ukubhuka ithini inombolo nayi leyo number letho 83 nje mapholoba 083 406 86 58 asiphinde 083 406 8658 basibekezelele abantu mapholo balibanjwa ngokusheshsha ngenxa yobhizi bomsebenzi basibekezelele siyajoba kakhulu kubona Ningizimu Africa worldwide asibonana kwivideo elandelayo indawo isemgababa estopini kwamthathelwa kuya ngokuthi usho kanjani kodwa ungasho ngeSiswati phela uthi kamthathelwa pholoba mawufika lapha ubusubuze zangomeni eziningi noma lapho kunamathwasa amaningi noma kwamhlongo esangomeni noma lapho ekunabantu abakhonza lento ekuthiwa uthumash uyabona na kanjani ke Ningizimu Africa ningakulibala ukuthi kuthiwa qala phela uye enkonzo isho kuthiwa ukwazi wayisontweni lowazi hamba uyojima as long as wena ufika wafaka lapha embengeni yakho leli 10 no 2 rand wakho mapholo uqedile wena mapholo usho ukuthi abanikele ngeindoda cha leli 10 nje mase kuthiwa kuyanikela jikjela mase uyaphuma wena uvalisa ubatshetshe ushahile kanti uyazi bowenze njani awusengiyakuzwa mana uphendule lo mbuzo ngoba ngifuna ukucheck ukuthi lo ngihlelike manje kuleyo kuthiwa iminute nje ngikhona minute nje mapholo mase uthi hayi nami ngicela ukushiya omncane uphonse sivivaneni lonto uyazi wena uthi umuphi umkhuba owenzayo mapholo ukuthi kuphathwani kufikwa nani ukuzocingweni masebhalisa kule number letho 83 406 8658 iyona ezomtshela indaba eziningi mapholo udokotela umhlongo uzobe engabambisene namuntu nganiza kwethu uzobe eyibambelena siqu mina nawe asibonane emagcekeni kule game ngonyathela ngalezi zami enyawo peace